Nesarin itu dulu itu. Jadi di atas 2022. Jadi nanti apa ini terima kamu. Saling saingan, enggak kakak sama adik, enggak pernah ada kalau punya acara ini. Besok Di Hulu Salu di sama di sini. Besok itu baru pengumuman itu di belok. Oh. Iya, ganti. Orang paling kayanya malah kiri. Oh, wih, paling kaya juga. Masih tahun 90-an. Oh. Kemarinnya sudah jutaan ya. Dicoba 1, 1, 2, 1, 2, 1. Ta masambayang. O puang kapenomban lan suruga, puang namintu angge maritik, sisolamintu rapu, kombongan siatondok, kirampo mati kalemi. Ante allo iate la dipogaukan pira-pira patiran sangka. Na pamala abi duka sangam mi opuang. Lansangan na puang ki Yesu ki masambayang. Amin. Ada pintu baju besar.
Perumahan apa apaan? Ungkis. Ano ba na yun? Di ba? Laku Pak Rabuan kabar pesaka mukareta belana makan pemute sangserikan tegumi babana lembang tularang posisi merinkin dia lebih temo jadi kukuar ketebalangan ta patanan rampak pa talingan wanta ta palida maya-maya pa suri patamayinta usarwi tujuana sanganta lamentama papanganan yang tulus sana situlusanna keluarga almarhum tuane laso odopang mandek rombonganna keluarga almarhum Puang Nenek Laso Ropang Mandetek rombonganna Leksi Solarina Kalimantan sang situlusanna Bapak Forsen Mangiri Morowali rombonganna keluarga almarhum Pongwatage Garampa rombonganna keluarga almarhumah Indo Urang Garampa Lapandan Mandetek rombonganna Nenek Acok Mandetek jadi
yaitu saluan rara saluan buku siman lako olo marakduna tosi kandi kapangesan tosi karanak kagarian sibalayan tusang isun motorian nabara mane te pasarungan na lepongan tondok tunno ko mo masaya lang atun nisu mo maakam bunusani siman lako tumbang makarayna angin na tumay tosi kami aluk masir pindang nyalawangi tosi salaran sangka mabasebana walos son di batara ia mutusya tinggi kareba kapran nuang lamai siwak madatu turunan bo masak aluk kasalamarang lamai luntara makarai tutong turu di perandangan lantai aluk makalambungan nalor nenek di pepamutokan lantai sangka nakabetuan kulaan na tontong kariyatan nun nenek pasembe talikuran siman lako angganna tanda kanan tanda kiri dirigente para puan pada malinna anak puan gini tu si kambing bose para pengaton dokter siria papun kita pun lembang kami kesembuhan puru bak tutupin puran pak ulelean kumbung kapatan randang di perut kiba tu di dalam patang tongka di laki lantaran kamarinkinan lambangan kamarandianan apakah makasa mengikut pelinding mak balapolong utama menimpa mengikut pukulambu bamba pinawa bolang natang sulen apa anak pare parenan kaabati tang solong apa anak atas sasaran tujuan nabati itu lalu bicara apalagi siman pakan rok kerian belawanna anggan na balinding kalua na tikon do makan ma na lo ko kang di bakawranan na tikon leo bulan sangka na balinding kalua lantai karambunan na lo pagalian na lo ko kang di bakawranan lantai kabetuang kulat tangan sangka kang pondok pagalian tuntun mengikuti mata saluna nenek mengikuti rambanan kalau karana Kikuya tabe lako timbang tingayana anggan na tosang nasi terusan siman lako olo makala karaeng na makalima na tosang tiang karan Cepat lewat. na dalam kalindo bulanan na pamataralan na kabar realon tumo angin di pudungan na turun tak mo tondon to batangana tusi turut lintong mo tarap napoka sa dating lumay ba banalin bangan na pulambanan Ratu Maria jalepen tutuan koli rara an natimba mo temai gayang mayro na tondo kotara pangadipiang ala na tu pangalen pagkapatu timba lamay te tang na tondo ombo lamay te panglisun na pangaleong tu timba aparan di mandetek ombo obam bariata Nabala buwa tunan nangato sa ngapinan niyan tondo sosro tarang bulawan na nenek si tuan dari dolosu kandau rena tondo kana bendan ni senene aring iton na ditulak buntun na boneton na dilangda to senda na bonga purigante tumpa bendan to si suruk basen atau baratindo tumpa tunan na to si soron si saririnna to si tinti pangimpi na po bendam pada nga ditambunan lita na pada nga dibuntao si turuk pemalinna siya nene parange ia motori bagi alukuma alalong-alalong sangka maaka sia-sia siya yung kalambapan taranakan na parang di mamasa pangaluluan na pito ulun na salo karwaba abanamina nga tiligente tanduk kalua
Mikit sikiroin buangin na tumaarap dalam upur siya miki simang kapirupa makalima na tuma kapunan nao situro bungkaran kalau si polisin na si pengelola lawan na sikiran membuat kasak sola pilambaran di bawah si tamura na pakapan na kapu maklum pabimbulan si seorang terima tenai kurang pada lupa anak lipu sanda kesale anak na kalimbu maboba sakena kalimbu di tengah sore-sore pilih panakula lako batang alikaleka puton tengah di pamun di tengah tipe nene lagi bepabai sama bota untasundung katontonanta apa makaman ni meniki kameningi diki meniki katumang menai dan makaman mo tenai sorangan nasibuk tangun nisan tangan ampat tangun tandai tutup kaapana rantian tulu dari lintu-lintu na katawa palambiran ki angga katanga mau pulang ki anna kita bang musulai itu madarangan tahun purara itu matalan tanah anna silelong pepatu-patu corona anna sama mairisan dari tatu menang rampak patalingara rorak tata dan maya-maya pa sulungi pa pemerintah laku sabu bapak gantian antara pemerintah laku gente pada pemerintah tutup meranden selain lakukan pasubu di video kamaran denanta yang terus sanksi terus anna keluarga almarhum Korene Coborban mandete rampo mak bulan bayi mak ayunan pinatu tutun letua laum pasundung ki katongkonan tainggialan sikaru nomor bisa asola dua kutele pa
Sang siturusanna keluarga almarhum Puang Nenek Laso Dopang Indongan Detek Rampuna Kulian Bayi Tutun Ma Ayun Pinatua Rampung Tua Laun Isungki Inde Alam Siadio Inan Nomor Lisa Selakodak 2 Katongkonan Kamerintinanna keluarga almarhum Puang Nenek Laso Dopang Indongan Detek Rampuna Rendenan Ketong Turut Ma Ayunan Karambau Rampo Metua Laun Isungki Indialam Sola Inan Nomor Lisa Selakodak 2 Katongkonan Kamerintinanna Nenek Epio Sukiran Rampung Tanda Mali Tutung Kaboro Lako Nenek Enata Lampasumbuki Kamerintinan Tadiun Nomor 10 Kasera Landa 20 Palu Katongkonan Kamerintinan Memak Deni Katongkonan Kamerintinan Memak Deni Jeme Makassar Rampung Tanda Mali Tutung Kaboro Lako Paapio Lampasumbuki Kamerintinan Tadiun Tangan Nomor 10 Kasera Selama 20 Palu Katongkonan Kamerintinanna Kepala Desa Sipai Kabupaten Mamasa Sipai Rampung Tanda Mali Tutung Kaboro Lako Papa Iyo Lampasumbuki Katongkonan Tadiun Nomor 10 Kasera Selama 20 Palu Katongkonan Kamerintinanna Bapak Porsen Mengiri Jumai Parangan Morowali Rampung Tanda Mali Tutung Kaboro Lako Papa Pio Lampasumbuki Kamarandenan Tadiun Nomor 10 Kasera Selama 20 Palu Katongkonan Kamerintinanna Bapak Alim Morowali Rampung Patu Papa Pio Ladio Ki Inan Nomor 10 Kasera Selama 20 Talung Pasundun Katongkonanta Katongkonan Kamerintinanna keluarga Nek Bandi Garampak Rak Matolong Nararamakapan na Perenden na Buputan Espiriran Tutun Medua Laun Nisungki Gainan Nomor 1 Sola Nomor 2 Katongkonan Kamerintinanna Almarhuma Indo Urang Garampak Rampung Tanda Mali Tutun Kaboro Lako Papa Nota Strep Saban Ladio Ki Inan Nomor 20 Apa Selama 20 Terong Pasundun Katongkonanta Katongkonan Kamerintinanna Nenek Aco Mendetek Rampuma Kangkian Suruh Tutun Ma Tetangan Limba Saraka Laun Isungki Jonan Nomor 1 Sola Inan Nomor 2 Katongkonan Kamerintinanna keluarga almarhum Pengotage Garampak Rampung Pulang Nararamakapan na Perendenna Bukutan Spederan Tutun Medua Laun Isungki Gainan Nomor 1 Sola Inan Nomor 2 Atuban Narintin Susino Sangarata Nalambi Randam Dipuduti Temo Paganti Angulawan Tanah Dete Darak Lengko Dililaki Si Sonda Si Tupai Mani Sangarata Si Lombang Si Tengkan Mani Pak Gantian di Lanta Anak kita Mumpakawali Lambatu Bantengka Laun Tanlum Panunan Ilang Karangan Ilayan Pasagireri Dan Supa Inde Katongkonanta Contoh Menesasangka Lende Kadalian Anda Makasak Paturin Lima Para Kolongan Malimpa Tapukulampu Bamba Tenawa Perampuan Potongkon Marimpun Masyarakat Langan Ikimang Mak Berusaha Paniti Bukau Rombongan Nenek Budi Rombongan Nenek Rio Paniti Rombongan Bulan Iranda Rombongan Bapak Dik Lako Rombongan Musa Masane
Tabe lako toma rombongan ta terapi satu bilan nala di pati katuan lan napatiran bangki menit tamane tama. Sore pati ko siguro, natama ko rombongan naman bago ro dako. Yo, malilang mo natama rombongan. Tabe kanan kairin ta siman tingria bakota turang pemerintah mas sawanasan masua sakde tengko situru alongina batakan siayokana tokulla apura di boko ia mau diputetean rampoma allo tetemo nene di polambanan nalan tekulla temarasan kikuwa tabe lako angganna tosanna tiang karam simandolok lopi gula modio mepin tutuan koli rara tiumba situru toring kalua nadoloko si pangalola lando samaratna padang adirembon pangloloat na padang adi kalambunan naldo tiumba umpolalan lalan na pulawan tasakalan banan na nane etang karawuan lili na padang diam pulembang itu digente edak ia mau padang adigente taung pentiongan ni papa mama nada tumatampu taung saroko allongina pakapana patitingan to pula apura di bokot siayo karamba pantarana kana padang adi Kalimantan pangloloan na bambakuta lindo luka sandalindona pantarana kana padang di Buntao lili na patang penanian na lili misa baabana pantara na kana umama kambunulumu pangloloan na panompok doke-dokean parage allongina sale karulung pakapanakatu tokula apura di boko siaya kalamba pantara na kana padang di dulang madandan siutur pemalinna sianene palopok lin bukasan tindona pantarana kana parang adila abo bamba mengkepe lili na babangan apa tuli gente isong kalua na padang adiketu palipu kaisin na padang di beloara pagi pakaparna ko sarong alonginas Tumba tamate padang di mandetik mengkara patamate mbadeata situru sangka natanantal napuk arambulangi si pangalola alu narandu boloala arringi di lamba anggen na tomangan na sangka makalima na tolentenan panikuan tae mukuan na kuboko kutampi lako-lakoan apa tak kira lenggen naluk titanang talang anas sangka tirandu boloala kuasa yang anu ia kemendan niya luguna kalambunan nalo ketunan nangi sangka nakabetuang kula udun niki kamarentina mbak turun ke manuki ki kamarandenan dari siman bambarianta masolanasa tahun isun masangga meri anta bangun si kiloin doanggen na tomara putalang anta tontong si manta perupa makalima na toma kapunan nao anta tontong si pakatana torro nene si para daranaw nisu tapasubun itu dia na kadongkonanta Lah,
Pondok Rampung Patu Adiawati Kategori Keberhentian Bapak Sora Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Martin Sumonglo dan Bukayam Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Mana Sakti Makassar Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Bapak Ela Timika Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Bapak Dinas Rantebao Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Bapak Sodarinda Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Lilis Citra Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Bapak Lele Sektor Rampung Patu Bapak Ria lalu isu pimpinan nomor 10 Bapak Kategori Keberhentian Tanta Rida Sektor Rampung Patu Bapak Ria lalu isu pimpinan nomor 10 Bapak Kategori Keberhentian Nenek Suat Rabu Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Bapak Dida Bukau Rampung Patu Esi Pertama Indonesia pimpinan nomor 20 masyarakat dari Jolotando Kategori Keberhentian Ersa Bukau Rampung Patu Pascal Rampung Bapak Esi dan dua pimpinan nomor 20 masyarakat dari Jolotando Kategori Keberhentian Ditoto Detik Rampung Patu Bapak Nata dari Satu Masyarakat dari Jolotando Kategori Keberhentian Bapak Adam Pondok Makaru Rampung Patu Bapak Agari Dadah. Kategori Keberhentian Bapak Esi Sudah. Rampung Patu Bapak Oki dan dua pimpinan Mamasa Rampung Patu Bapak Oki dan dia pimpinan Nenek Genji Bupati Samarinda Rampung Patu Bapak Oki Kategori Keberhentian Devi Bupati Rampung Patu Muhammadiyah dan dia pimpinan nomor 10 Bapak Kategori Keberhentian yaitu sanksi perusahaannya kepala lembang sakan kuah-kuah ramai tamiki bintau rampon kandamani pun kabere lako pascal lalu misingki inde alam pemerintah taruh lako elantang menurut dengan pulau kesera selaku tahun pulau 2 Katongkolon Keberhentian Nenek Rehan Paniki Sakan Kuah-Kuah Rampung Patu Bapak Pascal Ladu Kemudian nomor 20 Pasera selaku tahun pulau dan Pasundung Katongkolon Keberhentian Bapak Adeli Paniki Rampung Patu Bapak Pascal Lalu kemudian nomor 20 Kasera selaku tahun pulau 2 Katongkolon Keberhentian Ne Igo Paniki Bintau Rampung Patu Bapak Pascal Lalu kemudian nomor 20 Kasera selaku tahun pulau 2 Katongkolon Keberhentian Bapak Tide Paniki Bintau Rampung Patu Bapak Pascal Lantas Pasundung Kamarandongan Kadyolantang nomor 20 Kasera selaku tahun pulau 2 Katongkolon Keberhentian Ne Eriki Paniki Bintau Rampung Patu Bapak Pascal lalu misung keinginan Bapak Pascal yang betul nomor 20 Kasera selaku tahun pulau 2 Katongkolon Keberhentian Nama Adeli Paniki Bintau Rampung Patu Ne Pascal lalu misung keinginan nomor 20 Kasera selaku tahun pulau 2 Katongkolon Keberhentian Nenek Rama Batu Bapak Ena
Lagi ke ini nomor 20 kasera serta 22. Katong kono pamerintinan nenek gebu paniki bentar rambut patu pada Pascal lalu mission kijo ini nomor 20 kasera serta 22. Katong kono pamerintinan nenek Leon paniki bentar rambut patu pada Pascal lagi ke ini pada Pascal yang pasundung kameran denanta. Katong kono pamerintinan nenek Buntau pemikiran tempat Bapak Pascal, jadi yang Bapak Pascal, yang nomor 20 kasera, serta 22. Katong-katong pemerintahan Mama Barung, Dulang Merandang, Rampung Tanggamali, Bultung Kaboro, Lakuan Temati, lalu mission ki. Dia ini nomor Nisa, Solah nomor 2. Katong-katong pemerintahan Bapak Erik, Labo Rampung Patu Papa Nova Lampasin Bungki Kameran Denan Pakuinan nomor 20 apa salah ke 20 Karo Katong-katong pemerintahan Papa Adri Steret Nene Musta Makale Segitiga jam Rampo Unta Tuarik Tomato Radio Kiulan nomor Nisa selaku Iman nomor 2. Katong-katong pemerintahan ini Jerau Panitu Punta Rampung Patu Papa Pascal Radio Kiulan Papa Pascal yang Kiulan nomor 20 kasera selaku pemerintahan 2. Katong-katong pemerintahan Papa Arena Jeremy Parang Jorendon Rampung Patu Papa Ongki Lampasin Bengki Katong-katong pemerintahan nomor 6 Salako kasera. Katong-katong pemerintahan Papa Adit Jumay parang di Samarinda Kalkin Rampung Patu Papa Anata Baatin Sabukta lalu isang pindin nomor 10 kasera sa 20 tahun. Katong-katong pemerintahan Malapit Paniti Bunta Rampung Patu Papa Pascal lalu isang pindin nomor 20 kasera sa 22. Katong-katong pemerintahan Bapak Agnes Paniti Buntao Katong-katong pemerintahan Nek Kania Buntao Paniki Rampung Patu Bapak Pascal lalu ini nomor 20 kasera sa 22. Katong-katong pemerintahan keluarga almarhum Nek Tampang Mandekit Rampung Tandamani Putung Kaboro Lako Papa Rama lalu isang kejadian nomor 20 kasera Sora kita 52. Katong-katong pemerintahan Alexi Soradina Jumay parang di Kalimantan Rampung Tandamani Putung Kaboro Lakorian Sola Adina lalu isang kejadian nomor 10 Sora ke 10 apa. Katong-katong pemerintahan Nene Subi lalu parang di lapangan Rampung Tangkian Suru lalu isang kejadian nomor Nisa Katong-katong pemerintahan Papa Isar Maune Rambang Rampung Tandamani Putung Kaboro Lako Papa Arian lalu mission kejadian nomor 10 salako 10 nasi terima. Katong-katong pemerintahan almarhum Rian Mandayo Tungkonan diata Tungtaro Mandeke Rampo na pulang raga na raramakandam na pupuron din bulawan na dito pa na sikuwareran tutong nituwa lampasin bungki katong-katong pagyan ng numero 24 salah kota 20 kasera. Katong-katong pemerintahan na Papa Ariel Linggayo tungkonan di atas pengutara Mandete Rampo Tandamani Tutong Kaboro Lako Papa Nata lalu isang kildori nomor 10 kasera sela ko 20 talo dari sesuatu sangarwa panilandi ranggang diturut kita minta gantian bulan tanah dete gara lengko lelaki siram din siting kami ini sangarwa ta
sison dasipuka manipaakan tuan dilanta anatang Makassar muki perunding barakolong anatang manimpa muki pokulambo gamba penawa mente-mentena katang palambiran angga katang mauturan kikuaan nakita mo sulay tinagarana ang tampuraro tinagarantana ang nasilulong pepato patiborona ang nasanamayasan untuk kalau karana rombongannya Bapak Tata Mendetik. Ini kami di syuting ya, rombongannya Bapak Puspa Makassar. Soladinnya yang Mendetik. Sang siturusannya Puspa Soladinnya yang Makassar. Sang keluarga Nenek Ardi Mendetik. Sang siturusannya keluarga Bati ini. Sang siturusan Nenek Agas Paniki, sang siturusan Nenek Sagipta, Kombongan Rantepau, Datu Mariona, Pemarintin, Mariona Sau, Kadang Merending, Batimina, Palimbo, Kanasak Kiran. Kikuwa tabi kitu tengaya lako umara lako tinggal tengaya makan makna tutu marambin tengah demai mak rupa bak banalembang anak elok letu bilawan dan pentutuan kuli rara hamba situr piring kalua nasi pengelola lembo samaranna pada patututin bakna lamai padang dunia tubuh pada tumone lantokunla pura di bokok bendang tosang balabua tunan nangatosang apenanian tentang siosok tarik belawan nenek si turun babi lolosu kandau rena kainan masalah dan sangka pasalingan 2005 sekian dilengke pada tanah puluh dalam ulang di lempangan siaya kalamba antara negara padang di Makassar si pengelola bang pangariana dan bakoya tondogana patra merang daenanna sembari gua temune nanai sondo tak namulawarna sondo doring kalwana asmawarna siaya palamba kantaranagana padang di kondongan Rantepau Yudhina Tosanga Penanian Situru Pemalina Kalau Pota Kapanalota Lindo Duka Sandalindona Pantaranagana Padang Di Karumbung Situru Pemalina Siadini Dan Nelangi Siayo Kalamba Pantaranagana Padang Di Pumika Papua ia matanda ko na unugayanan Republik Indonesia ia mudayanan na unugayanan Nusantara tandok kasilimpunan na
Mano po para burung anginan rusunan na burung cendrawasi siya kalamba pantara na padang diganda na batu sepuro pemalim na siya nenek barak padang di gente barak paitunan ia mau parang di gente parang buntenan lembang asia-asian tondo kana bendan ni tangko kananangan paka kana barak padang ngalongina daerang na pananang tulang bawon na pakulla pura di boko ia mutul laway basuna katunan padang lambamba panapana tonna di pabindan basuna pura tubirong anna pura togalo tonna di pasituko asangan mendekan na maakale bisa mendekan maakale diongan di gente di maakale endekan dawan siya kalamba tantara na kana parang di baru tayo makikupasalan na rin mga masalanasan pangadonan makikupalako naman ang banu ang gamay rin minilita magasi minta direct kesesian makin dari lakayalan mga tengkon moton dioronan lalu mimbang tamanalulan dan tamaparang adirinade tamarin na langit tamapalang kanagaon dari kerampuan pemerintin masal-masal langin kitimang makbila sa ngalampa endekiran dema ao tangkilason simen dan barian tamasal-masal tahu isin musang gamay ang tapasumbuni tuliana ka tongkonanta yanin bay susi ito to bisyara kisoyan na kolomala bita masal-masal itu dengan yang dipatabaya katartilasi umpasumbong katongkonanta apatentong kami isang damalandi lakodatang di kaleta na sona sa manindi ang gamay kikuha panasito ng kapay na nilalan na tesiparan panasitong batarampak kimali kalingkan ng pasikamaliban taliban mayamaya pa sunintang tinitiyo lakukan dosan itu pasang rata lakukan di ribuan pa pagantenanta ranto
Pun Mandetek Rampoma Tangkian Surut Katungkonan Kamarintinanna Keluar Banene Elaso Mandetek Tetebasi Rambo Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Tata Nata Katungkonan Kamarintinanna Almarhum Ebanun Ranti Budo Ranti Matang Kian Surut Tutun Mati Tangan Lindo Seraka Lalu segini nomor Nisa Serapa nomor 2 Katungkonan Kamarintinanna Papa Aria Tolong Ranti Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Tata Rama Katungkonan Kamarintinanna Mama Angel Saludani Ranti Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Mama Mata Nasi Piro Bangan Mama Nova Katungkonan Kamarintinanna Papa Tata Mandetek Ranti Bukanda Malik Lako Papa Hagai Batu Lulu Lalu Nisun Kejadian yang merasa Kira Masalah bersama Pulau Karua Katungkonan Kamarintinanna Nenek Chelsea Mandetek Ranti Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Nenek Gifta Katungkonan Kamarintinanna Papa Tata Mandetek Ranto Metua Katungkonan Kamarintinanna Papa Bispo dari Makassar Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Papa Rian Lanisin Kidina nomor 10 sampai 14 Katungkonan Kamarintinanna Papa Gilda Jadi pada di Samarinda Ranto Mpate Papa Rian Ladioki ini nomor 10 sampai 14 Katungkonan Kamarintinanna Pitri Sola Alina Yang Mandetek Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Rian Sola Alina Ladioki ini nomor 10 sampai 14 Pasundun Katungkonanta Katungkonan Kamarintinanna Puspa Sola Alina Jadi Makassar Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Rian Sola Alina Pasundun Katungkonanta Jadi nomor 10 sampai 14 Katungkonan Kamarintinanna Janet Mandetek Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Pascal Ladioki ini Pascal Katungkonan Kamarintinanna Mama Arling Ion Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Papa Rian Lalu Sintujuan nomor 10 sampai 14 Katungkonan Kamarintinanna Rian Paendo Ranto Umpotetua Antona Lalu Sintujuan nomor 10 sampai 14 Katungkonan Kamarintinanna Tangna dan Rampa na Vilona Ramakamba na Verendena Buku dari sepeda Ranto Tua Lalu Sintujuan nomor Nisa Soal nomor 2 Katungkonan Kamarintinanna Papa Hanel Batu Mandung Mandetek Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Papa Nova Ladioki inanna Papa Nova yang tulen nomor 20 apa asal 20 Karua Katungkonan Kamarintinanna Papa Atia Jangan merawali Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Papa Nova Lami Sintujuan nomor 20 apa asal 20 Karua Katungkonan Kamarintinanna Papa Mandung Mandetek Ranto na Vilona Ramakamba na Verendena Buku dari sepeda Ranto Tutun Metua Ladioki ini nomor Nisa Sola ini nomor 2 Katungkonanna Riston Mandetek Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Papa Nova Launi Sintujuan nomor 20 apa asal 20 Karua Katungkonan Kamarintinanna Papa Marson Lando Kanawang Ranto Mpatu Papa Nova Launi Sintujuan nomor 20 apa asal 20 Karua Katungkonan Kamarintinanna Yang Purwanto Kalamba anggota DPRD Nenengaru Mandetek Ranto Bukanda Malik Tutun Kaboro Lako Nenek Sagita Launi Sintujuan nomor 10 asal 20 Karua Katungkonan Kamarintinanna Yang Purwanto Kalamba anggota DPRD
nene arong mandetek rampung patu mama Omki ladio ki inanna mama Omki yang tuinan numero anan salako kasera katong gunung kamarintinan na papamar mandetek rampung patu papa nota law nisyung ki yun na numero 22 pa salako 20 karuan katong gunung kamarintinan na papapeki jangan parang numero ke rampung patu papa nota law nisyung ki yun na numero 22 pa salako 20 karuan kadang gunung kamarintinan na keluar ka papagian karadang rampung patu papa nota ladio ki inan papa nota yang itu berpura apa asal berpura perang pasumbung katong kunanta kadang gunung kamarintinan na leharmin lando karawang rekan rampung patu papa nota law nisyung ki yun bumupulong na apa sana ko bumupulong karuan katong gunung kamarintinan na ronde mandetek pakin rampung katandamani tutong kaboro lako anak tomate ladio kiinan numero nisa sa lako numero 2 katong gunung kamarintinan na Magal Hines World Kalidi dan Trino Valia Kalidi karangan buntu alwan buntu limbon gandang batu silangan rambong tandamali putung kaboro lako Nova Sola Ma Nova lagi ina nomor 20 kaseran pasubong katong kunangka katong gunung kamarintinan na Rukiman Sanda mandetek rampung patu papa Nova katong gunung kamarintinan na keluarga nini Ardi mandetek rampung makan kian suru tutong matetanan lindo saraka law nisyung kijoinan numero lisa sola numero 2 batu bado marintin katong gunung kamarintinan na keluarga Bati ni Boba Mariano Marangka rampoma tangkian suru katong gunung kamarintinan na ni Axel Domay Paniki rampo pitandamali tutong kaboro lako Tunggu Pascal law nisang kijoy na numero 20 kasera sila ko 32 katong gunung kamarintinan na ni Agas Domay parang di Paniki rampong tandamali tutong kaboro lako Tunggu Pascal lampasudong ki kamaran naman tagiyo na numero 20 kasera sila ko 32 katong gunung kamarintinan na ni Isagita Komboran Rantepao rampong tandamali tutong kaboro lako Gifta Sola Alina katong gunung kamarintinan na Nene Isagita Komboran Rantepao rampong tandamali tutong kaboro lako Gifta Sola Alina katong gunung kamarintinan na keluarga na iserang almarhum Tembok kiri rampoma tangkian surut tutong na tetanan limbo saraka ladio ki inan numero bisa solainan numero radong pasumbong katong kunanta katong gunung kamarintinan na Papa Angga katangka mandete rampong talamali tutong kaburo lako Papa Rama law nisong ki inan numero 20 kasera lamba salako 32 katong gunung kamarintinan na Semen Randan Jomay Padang Ditibika rampong patu Papa Rama radio kiinan numero 20 kasera sa 32 katong gunung kamarintinan na ni Jeffrey Damay Padang di Karundong rampong tandamali tutong kaboro lako Nene Sagita law nisong kijoinan na Nene Sagita yang tuinin numero 10 kasera sa lako 20 talo katong gunung kamarintinan na Papa Ricard Yonan rampong patu Papa Onki law nisong kijoinan numero 6 sa lako kasera na si Karuna
katungkunan kamerintinan na Mama Sari Yunay Papua, betul Pak? Katungkunan kamerintinan na Mama Sari Yunay Papua, katungkunan kamerintinan na Mama Nona Mendetek, katungkunan kamerintinan na Nopi Tunangalo Jakarta, katungkunan kamerintinan Deki Lupulalan Manado, katungkunan kamerintinan na Yohana Lupulan Kalimantan, katungkunan kamerintinan na Cici Lupulan Manado, minto na to Umpatu Papa Nata. Lagi kini na berasal pelukasir sa Gunung Tallo. Nasi Taruna. Katungkunan kamerintinan na Nenek Parnes Supiran, rombongan na Papa Alea Supiran, rombongan na Abbas Tandiaran Supiran, rombongan na Papa Helena Supiran, rombongan na Mama Yos Supiran, mintu na to Rampo Umpatu Oscar Tombilani Batu Papa Apio, launisang kiduna na berasal ng Pulukasera, sala ko mga pulang talo na si Taruna. Rombongan na Papa Alitsa Junay Samarinda, rombongan na Papa Yolan Samarinda, rombongan na Papa Tindek Samarinda, rombongan na Papa Kiran Samarinda, rombongan na Oma Rafael Samarinda, rombongan na Puspa Adi Murki Makassar, rombongan na Mama rombongan na Mama Jisam Palu, rombongan na Lexi Devi Lili, rombongan na Bapak Ita Samarinda, rombongan na Mama Kembar Samarinda, rombongan na Mama Novan Samarinda, rombongan na Nenek Maulen Samarinda, rombongan na Bapak Gisel Samarinda, rombongan na Bapak Elma Samarinda, rombongan na Mama Lia Samarinda, rombongan na Bapak Inar Batu Kajang, rombongan na Anggi Samarinda, rombongan na Nenek Ebi Sipate, rombongan na keluarga Bapak Lete Seven, rombongan na Tante Rida Seven, rombongan na Bapak Aulen Makassar, rombongan na Dani Sanatutu Pantan, rombongan na almarhum Tungo Rembang Sanala, rombongan na Mama Dia Kaluku, rombongan na Daud Sambo Parepare, rombongan na almarhum Bapak Rina Joni Samarinda, rombongan na Oma Caca Joni Samarinda, rombongan na Bapak James dan adik-adik Joni Malino, rombongan na Nanda Joni Makassar, mintu na to Rampo Umpatu Papa Rian, mintu na to Rampo Umpatu Papa Rian Sola Alina. Dari susilo sangaratan lambi randan di Puruki, temu tak gantian bulan tanah bete darah lengko di laki, tanah pergetan mimpi meni, sangarala talendo tanah talinya luanta tanah masih sebalida meni,
pagantian nakareng tatumimbu tamasulingi patamalita kipalakuan tarampon takalole solain dito upanito bisara dari kikuah jadi susunod sa ngarara karalambi ranggan yukiruki temu pagantian bulan pangadete darah lengko diri laki silang basitin kami menisa ngarara si sondas itu kok ini pagantian bulan maramukan terampung takalolo solon beto otamito bisara dan masalah-masalah amangan tak tapurin